Adresse yoi. Kama unafika mu centre ville ya Lubumbashi, muvila Lubumbashi, unauliza watu wakoneshe kuare ya mabisi ya taba kwa ule mwenyeko la mkulu. Kuare ya mabisi ya taba, unapanda bisi ya taba, unaambia chauffeur unishushe pa station ya Dimarché. Kaba na kuacha pa station ya Dimarché, njona mwambia motar, unabeba moto, unaambia moto munipeleke mu avenue ya Mulinzi. Tuingie mu avenue ya Mulinzi, tunyoloke nayo paka pa 5e avenue. Njo pale peko kanisa la Jehova Shama. Croisade itakuwa ni nje, kutakuwa watu wengi sana. Ukipusa hii mkutano, sijui kama uko mikutano gani utaendaka. Maana kuna jaa watumishi wa Mungu wenye kumogopa Mungu, wenye kutembea muboka wa Mungu. Benya bote ona maisha maescroquerie kukutabiri juba kulome makuta, au tona maisha escroquerie mabundumbandumba busharati abatoto ya kanisa. Kuna watumishi wanaomogopa Bwana. Apotre Gabriel Tikiko ndio atafanya ile mkutano. Watu wengi wanamjua, mhubiri mzuri sana. Afrika mzima anamuelewa, dunia mzima kipande watu wamemuelewa. Kongo tusiseme, watu wamemjua. Ni mwalimu wa Biblia. Sikia teme kwa kupita ama en passant. Kuyo usikie mambo. Ni mwalimu wa Biblia. Itaanza mardi le 29 ya hii semene tuko naanza. A partir ya 14h30 mambo naanza. Musicien Dona Mwanza atakuwa ako. Dona Mwanza atakuwa mwa ile mkutano ile. Tunamikaribisha mwe bote ba vocaliste ba Lubumbashi mzima, ba Kipushi, ba Kolwezi, ba Kasumbalesa. Karibuni wote ku croisade ya matata sana. Mutaona mkono wa Mungu waja. Bagonjwa ba kila modele mkuje kwa hii mkutano. Mungu anakuchunga ufike kwa hii mkutano akutendee miujiza. Basi mbarikiwe mwe bote.